Pri tem receptu bom uporabil en influencerski trik. Ne, pri meni ne deluje. Bom kar mogel sam narezati. Meso narežemo na 3 cm koščke. Štekam. Česen nasekljamo in ga damo na hladno ponv, dodamo hladno olje ter gor česen in prižgemo plin. S tem preprečimo, da bi se nam zažgal, ker se počasi segreva. Probi. Potem dodamo meso, popražimo meso tako, da rata rjav, dodamo paradižnikov mezgo, paradižnikov koncentrat, potem praženo čebulo, naribamo jabolko, ribamo toliko časa, da nam v roki ostane samo še lupina. Potem pa dodamo še jušno osnovo in ostale začimbe, lovorjev list, papriko, majaron, poper, sol, vse ostalo po spisku. To je to. Pokrijemo z alu folijo, ne sme se dotikati mesa in damo v pečico za 3 ure. Po 3 urah je fertik, zraven postrežemo lahko stenine, njoke, krompir, kruh ali pa polento. To je to. Dober tek, pa vse dobro.